6, 5, 4, 3, 2, 1. Ko university lo awe pe mo mo Mamani ai o whakapatuia e usi nei hala e walo laftani professor i loke Fakakaukau pe a mo professor toke ta social laftani Whakatulo atu ke ta ha mai. Ke ka kai tupu ai fonua ko ken bela. Ko ha na bri mo nana wall. Whakatapu atu ke tamasi pilinis kalauni tu poto a ulukala. Ta hene princess kalauni sinai takala tuko aho. Ta hene ko princess la tu fui peka tuko aho. Ko tala whekau lahia a Tonga ki Australia. Whakatapu atu ke hou eki ko tō o mea mai. Me he wheitu ke kehi Mamani mo Tonga, ki he kau, tahi fonua, mo he whale amata apule, kau taki lotu, mo he Tonga koto o ku mea mai, ke Polokalama media whai fio, ai Uesite lo au he pongpongini. Ko alu se anda laftani, o whakahoha atu, e hoa tātu konaki aha wafito maasi, ua no wataha i loto ken bela Australia. Ko Polokalama ko uni lo au mo Mamani, e whakahoko atua mo e talanoa pia mo e pule ako o Uesite, palofesa so siwa laftani. Ki he kaweinga mahu inga koe Vavanga ki he ako. Na kamata foki a talanoa i he wiki ko o si ki hono ngawe aki he e ako Uesite, ai whaunga ako me kalisimo lo maa. Mohono o mai e ngaahi Fakakaukau me e nau kau ako mo e kau filosefa. Palofesa laftani, māloho i he ni, o grei nā hea o toi wakai ki he uhinga lahi ki he mea koe ni. Walope tolu se ane, pia kou kore peke u whamalmalu i he talamalu e fonua, kai ata ke whakahoko ai hoko atu te talanoa koe Konga ni maeni o e Vavanga ke hako i he kawenga lahi koe a koe lo au pia mo Mamani. Pia koe ka venga maho inga apito eni he kai ke osi hono talanoa i ona. He koe whehui kou ke o mai, koe fwoi whakawhai ke he kehe o e ako i he Uesite, mo ngaahi fonua na i kai ke Uesite, pia mo ene mafola ko ia i Mamani. Iyo. Pia koe whehui koe tuku mai koe ha, alu e whainga Fakakaukau, koe ha mena e mafola ai ako koe ai Uesite, na e rito i he kaukariki pia mo kauloma. Iyo. Pia mo Uesite, ngai fonua Uesite i he mafola ko ia e nau puleanga hau i Mamani. O kou fie lawe luseane ki he uhinga lahi a ene mafola. Pia kou uhinga uruaki na mafola ai, ko hinga koe pureanga hau koe a ngai pureanga koe ni whamaman lai. Iyo. Pia koe uhinga hono wā koe nau alu koe ia na e movete ai whainga ako koni na e tupu mei karisi i he loto whakaristiane. Koe mea tatau pia na e hau ai mafola mai hange koe Ottoman Empire. Na e hau ai e nau whainga ako a nau tō pia mo nau whainga lotu hange koe Moslemi i he ene mafola mai. Ufono koe na nau. Henga ufono koe na nau hanga o kolonia i he Ottoman Empire. Mimi ka mata Ottoman Empire sin turi tahaua. O haua e o mai ke sin turi tahiwa. O mate au pito sin turi wano. Kana e whakangata pe e pureanga hau ko ia ki Europe. Pea mo e ki kapa hake ngai feitu o kana kai ke hange ia koe mafola ai ngaahi pureanga hau koe Uesite o alu e ki tua. Alu lahi apito kamata mai pe me Alexanita koe lahi. Pea hangarewa na o tōlu ia luseane o ave ai a whainga ako na e makehe a hono fuo, mono uho,
mono kito I Fakakaukau, pia pehe foki ki hono erito mohono whaunga. He koe whakanau ki ai, koe ne kehe he koe kaukari ki, mo kauloma, na nau fua whainga ke whakatala ai mea koe saenisi filosofia moe ako, miho nau ngaahi ulungaanga whakalotu pia mo whakawhananga. Pa hange kou ngā riongo. Whai ke heka ki tautol ki tō ngā, a tautol tō ngā, koe ngā whau tau pipiki pē whakaukau koe lotu moe ako kuna alu whakataha maupe. Pak whakawhawha pē, ka kou talanoa oia ke mea tō tonu, na e hoko he historia I he ene hau. Ne keike na whanonga whakataha mai he civilise, kana mapuna koe ai ako ia I kariki mono ngahi mea koe na tāno ke ane nai. O ne hangare wai a whamawa hei. Whainga ke tatala e anga whawhananga, tatala e anga ai e tau whie mau ke mea koe ako mo sainisi mo filosofia. Kai makatuunga pe I ngaahi formula whakaifika, whakasainisi, whakalosika, whakafilosofia, o whawhai ke hei, o mono whainga ke whamawa hei, pia me he. Ai pe mea whakasainisi ka pau ke tau tānoa ke whetu mo mahina te tau whaospe hange ko kau Uesite mo ka Mesopotamia whaospe o pe he ko whinangalo ia o tua he ka pahi kai ke au e tau whatotolo ke hamea pa te tau awhanga tuku rewa koe o tua ia o kune whainga Fakakaukau pe pa koe ka hano ko viu ke I haupe ka koe ku talanoa aku ki he fo I fua whawhai ke he e mea ko ia o pe he o kui kai koe o tua, ka koe uhinga pe ko hangahi mea pia nai hoko I nā tula. Koe whakaukau wha filosofia, wha sainismo, wha akoi. He koe ki mua foki I ai. Ia. Na e kau au pite ho nau ngāhi o tua I he nau talanoa ko toa pe. Talanoa whakaako, talanoa whakaha. Na e kau au pite ho nau ngāhi o tua whiwhine, o tua tangata, I he nau utalanoa. Ia, monla. Ai e ko uhinga, na e hao lewa me ai o nau hanga ko wangan ko e ko mahino I koho talanoa mai. Na e hao ia me ai o nau pehe lewa e nau tōru koe hao ko Fakakaukau pe ka wako. Tai mini te tau pehe mai tau tō ke tawhaki. Tukot pe ngāhi o tua ai ahe. Ka tau pehe mai ke tawhaki o ngā e pe sayanisi mo e. Filosofia mo I meko. Ia koe ulaki. Ai koe taimi whea siua. Koe whehu ia, koe fua whehu ina whai e theos, Peko tāre e ono whakatonga I. Koe whehu ia na whai e centurio no. E tangata filosefa koe ni, koe ne pehe, pe koe whehu I mahu inga nane ai, koe ina ne fua whai e fwoi whehu whakasainismo, whakafilosofia mo whakalosika ne pehe. What is being? Koe ha ai iai. Ia te ia pe I atakai o I kai makatu unga ko inga ko ngahi o tua. Be ko finangalo ki ai ngahi o tua. Ai ko tale ko siana kaliki? Siana kaliki, me meritus aionia. Ta whaaki ake ko toake he ahoni. Matata he toake koe kau matakari koe kau fua filosefa ia koe I he historia. I he tau tānoa ke Uesite ko tare. Koe ne stiuteni ko anax menta, pe mo stiuteni anax menta ko anax minis. Aia ko nau tol kau mai kai mo hera klaitas, koe foi kuonga ia, hangana tolo whawhehu ia pehe, koe hamea o ku toa e uha. Aia o ke hia mehe nau pehe koe tō ai uha, koe finangalo o tua. Aia koe pehe rewa e tāre ia. Koe mea, koe fua whai e o whehu I o kui he mala e filosofia na tawha alawe pe ki ai ki mua. Koe ontology. Ko hono kumi pe kuanga whawhewe ai hoko mai ai umea ia te ki nau tōlu. Ontology. Koe study how things come to being, how things exist. Aia koe fo I whehu ia. Ai ko tāre nane pehe tāre. Koe seo whakatata pe nilusane, pehe tāre. Koe mea ko toa pe na e tupu mai
me he vai mota. Siu koe ki toi tala mai tā rena I tupu mai me a me he otua. Oke whatonga I e ku talanoa. Koe hao nai e ne Fakakaukau siua. E tau siu koe ke tohi a CNSI. He? Pea koe talanoa whakoe he tikai koe ke whai koe whakatupu, pe koe kamata koe whakatupu. Nā e, vai ata? Was that right? Pe kuhala ku... O he toi CNSI. Iyo. I kai koe toi CNSI whoki au pe hena e maunga noa. Maunga noa. Tuki hanga he otua ia whakatupu e vai I he ne. Iyo, He ne whakatupu koe he ahoe ono. He ne kamata. Iyo. Pea koe otua ia ai creator. He? Iyo. Ai mea wha, e tokotaha. Koe design aho no ui e taha e kau filosefa. Tokotaha ne hanga whau. Master of design. Ai koe pēle wako e tale, mea ko tō pē koe vai, pea ku hao he vai, pea whakatupu he vai. Whakatupu he vai, pea iko ki he vai, pea koe tau mate te tau I he vai, pane hangare vai a sio pe he. Sio, koe... Sio hangare vai a sio whire vai mao koe ai liri Hawaii, Pe koe sinou, Seke ne tāna, ne pehere vai, koe sinou o ku vai ia. Koe tau hanga koe o hit, pe te tau hanga o tafu, o tuu Hawaii he awhi, e alo e mao. Pa Fakakaukau re vai ia, koe tupu mai rewa alu hake mao me Mamani. O te arpeo vai. Ki he ao, o foki mai, ka matarewa ke ne whai e ia ai u talanoa pehe. Ike. Ai a koe Fakakaukau e koe hana uhinga koe mea koe o tau pehe ai. Pe tau sio koe ke u Fakakaukau na eomi, o kamata ke u wakoa o mai ka tau tolu. Ia. Nanga tau mai koe Centuriono ia. Centuriono e. Paku tau sio atu lewa siwa. Ono ki mua ia kalaisi lu se ane kātaki. Ono ki mua ia kalaisi. Kai whewhe lewa ai ko ha lewa uhinga. Na ke tau mai ko uhinga koe power, he? Neongo ko ia ka na ia u civilize ia koe he Uesite. He, mo e hake loto ispite a filika u fonua ko ia. Na ia e nau kau filosefa mo e nau kau poto I ki mua I he centuriono, he. Tā nau lele mai nau te uri ai. Aia kono uhinga pe koe mea na kei ke tau sio ai ki kau filosefa pe koe whau ngā ko ke ako uhinga pe he na kei ke nau Ia, te kai ke nau. Te kai ke nau whaina tole u whehu I koe ni. Ai koe ko tānoa ke nei whai I he kaukariki. Pea koe kaukariki ia na e fuafua ai ki ai rea filosefa. He koe filosofi e luseane, koe uhinga, koe tokotaha o ku ofa mo whekumi ki he knowledge, ki he wisdom, ki he ilo, ki he poto, he koe uhinga ia koe o filosofia. He koe tokotaha ku ofa I he ilo, pe ofa I he poto, o koe ke toi whai ha ane mea I he Mamani. Pea koe whehui koe na nau fuafuafa I hange ko kulawe anai. Koe whehui, pe koe ha ai uhinga ai iai moi hoko mai ai umea. Tau ataina me ha fie mau a tangata human interest or God wishes otherwise he ka koe whainga Fakakaukau pe he o kui kai peto e kau mai ai koe tupu tau atai koe fuafua whaia mea koe Fakakaukau tau ataina ki he hoko mai ai umea. Nengo o koe ka whakatao ngā ia tau tānoa ki ai upe heu kai aha o tua. I kai, ko mandui koe whai mea koe ni koe mea whakatotolo, whakasaianis, whakafilosofia. Pea makatuunga rewa hā kaukari kia develop o te whito ka Aristotolo, koe nei ne fuafua ka mata re son koe koe losika. Aina, hangarewa Aristotolo, ai ke fua ake mea kotoa, ai losika pe koe losika, koe whaiva, pe koe uhinga, pe koe whaiva, pe koe tufunga o whakauhinga, pe koe saenisi o whakauhinga. Ai rewa e formula ke ne hanga fua e tau talanoa. Kai ke te fua ia koe fie mau ai tau rā, pe koe fie mau ai hato e taha, pe ko hatui, pe koe haweiki. Kai fua ake e tau talanoa, mo e tau whakauhinga, o ka pau e uhinga, whakalosika I no ui, pe koe uhinga whakafilosofia, ko filosofia ki he kaukari ki koe nausio, ki he ute whito I Fakakaukau pe he, ai koe o kune whakatup,
ai iai ai umea. Pea mo ngahi Fakakaukau lalahi ko tō peo whikau aki mo iai ai umea. Ala kere mo e umea na nauhanga kamata ko anga e tau ilo ato e umea. Pea ku ui ai ai whahinga toka te rine mo e malai ko ia i he ako ko i he filosofia isa ko epistemology. Ko ngahi mea ia lo seane ko ngahi basic, ko ngahi makatuunga. Ko pauke maala ala ia ki he tangata ako. I he talanoa ko ni i he whahinga talanoa u tau whai ko whenga ke whaka uhinga e mokumi a ko i mehi ngāhi turiki. Pea nai hanga wale kaukari ki ia o whakawhaike ke hei e ako. Whakai ata mai, whakai uhinga, whakai filosofia, whakai losika, whakai sainisi, me he ako ngā we. Koe mea ka hatoa koe na uki talanoa mai e siua he. Ke he uhinga, oi whailea koe koe filosofia pi koe kau filosefa. Mare. Mea ka hatoa koe iana e whai e o culture sanga koe kau India, kau siaina. O ku tau ilo e tai mini nau talanoa mai, koe nau kau ako na nau nofo pe, koe nau mea pena whai koe ako. Nau nofo hange koe nau nofo whaka fonua, pe koe nau o nofo whaitu. Ka ku asma he nau u talanoa, koe nau kau ako, na nau whai pe me tatau nei whai kau kaliki mo e kau loma, Mea tatau tof pe, koe nau wako pe, koe nau talanoa pe, koe nau whikumi pe, Aia, neongo koe tala mai koe kau kaliki mo e kau loma, I he centuliono, ka koe kakaia koe mei ki mua ia. Ia, koe o mea kau whemau ia ke toi tāna ke atu ke ai o ke mooni au pita. Ka koe ngahi malai ako koe na nau iai, na e whakangata ia, hange koe tau pehe ko lao su, ai kou tupu mai tau isim pia mo confuses, Koe na nofo koe e na whakatotolo whakako, na whakatotolo whakako. Ka nana nofo pe nawa I he maulare mo e politikare. Ko e na ukupu I rea mo e na pensete hiva valu e na ngāwe, ko e na whamamafa pe ki he ngāhi Fakakaukau whakapolitikare mo whamaulare. Ai whapito. Pea kui pe ki nau tōria luseane koe kau filosefa. I he uhinga koe kakai hange ko whamatalana na whatotolo ke ilo. O uhinga ia taha filosefa ke whainga taha pe he pepe koe hae malai. Koe uhinga koe filosefa ia koe ke kaukari ki o whatapau ia ke fo I mala e filosofia pe. Pe koe fo I mala e filosofia ia te ia, I hono kamata he kaukari ki. Ne ke whangatangata ke he mōlare pea mo e politikare. Na e kapa e mea kotoa, pe koe tau alu koe a koe kaukari ki o tau whaka tumu. I he whahinga whaki mo uina nau whai, ki he ngāhi keto I mo e whaunga e mea koe ilo. Aina kei nau whangatata hange koe tau tānoa ke kau Uesite. Koe kau wako sainisi e kau Uesite, na nau I he malai koe ngalo e fo I alakemi, alchemy, koe alchemy, koe kau Uesite na nau mālohi ki he whika hange koe siomita, na nau mālohi ki he whika. I he tau sio pe koe I he nau ngāhi langa. I asia nau lahi ngā he koe whika siomita mo whika asipa o ku whai ake ulanga, te whita koe mo whika koe ai. I he talanoa siomita, Ka koe, na lahi nau mamafa ki he astronoma, nau mālohi ngā ia kau Uesite. Pea, iai me nau umea ke utawha ake ke... Na mālohi pe ki ai mo e kau hange koe kau siaina. Kau siaina, koe kau siaina, ka koe ne, koe whakangata nau ngahi mālohi ngā, ki ngahi malai, na e whikau aki mo e nau langa whakasivilaise, ke aonga, Koe fo koe nau hau koe ke kau kariki e nau make he, Na kei nau ai nau tōru e ngahi mala e peke he nau langa civilise. Na nau whai e fo I mea koe a koe nau mui. He nau wesia ki nau tōra ngahi civilise mo tu ahanko si aina ko Uesite. Ko lao suia mo Confucius na kuonga whakataha mai mo tāre mo Heraclitus mo me Centuriono. Centuriono e kau tama koe a. Ki mu ato a soro star pe mo e whainga koe a. Kai ke. Koe tau sio ke ka hange koe kau Zoroastrian siwa I Iran, I Persia.
Na nau I mua au pito nau tō ripa na e talanoa kia a Heraclitus na nau pehena na wōki ai e. Ko sia we ko o kia e ka wako koe ni mei kaliki moloma, mei kalisi moloma, na nau ona toke uwheitu koe ni o wako, he? E ko tau seo tuke ke ilo mo poto ai ka kai koe ni ispite mo ka kai pesia mo ka kai papilone mo hafua. Ko te seo koe ke nau ngaahi langa. Mo me ko tau ilo ileva na nau sio he ko kau fika ko kau astronomer ko kau scientist aia o ko e ku sio ia ko a aku na e o e kau kaliki ia me kalisi moloma ki he ka kai poto ko ne ufonua ke he ki India mo Pesia feitu ko ia o ako me ai pe na wo mi leva hange pe ko mo ko tau sio ke kau ako te na o ka mo to ka wa te risi mo wako ia futa. Mo womo i ngāhi Fakakaukau ko ia o extend, he? O ai o furifuri, o ai ke toi lahi anga mo ilo. Ko tuia ko mea pena e hoko e kau kaliki mo e kau loma, na ua nau tau ria o aka me ka kai koe ni, he na nau ki mua nau tōru, he? Ko o talamai koe na toki tupu e ai filosofia mo me ai kau kaliki, of course, ka na nau koutuia wena nau o mai e u Fakakaukau lai. Me he kakai ako koe ni, mo e kakai poto koe ni o fonua. E Luciane koe mea moone au pito e. Na e Uesite ki nau tōru, ai kau kariki, pena nau whiako aki pia mo i kau poto mata atau I ngaahi sivlai se motua. Kai ke whaha hano whawhepaki. Pea talanoa pe kia e kau ako iloa o Uesite, koe soloesta, ko Pesia, ko Papilone, he, o kunau talanoa, ki he nau hanga Uesite ai kau kariki, he. Koe hange koe ta talanoa ane nai, koe ta foki koe ki he fo I poini koe, na nau Uesite, pe ku talanoa tawa taina pe kia ia Heraclitus, ko Tales, ko Socrates, ko Palato, ko Aristotle, ko Palato pehe na takai ia. Ko Socrates wai pe lau pehe na takai moia, ko Heraclitus, ko tangata ko Pythagoras. He ko tui mahalo he ta Polokalama ki mua pena e vei, e kula vei Luciane. Ko tangata filosefa he centuri tolu ki muia kalaisi, ko tangata ko Philo of Alexandria. Ko Philo, nane hanga ia pehe, ko ki lawe ki ai ko ngau whika wa klahi mo poini ko kia mai. Nā pe hanga Philo ia ko tangata neo Platonism, he kau wako fo o a Palato I he osi ai pekia sisu. Sesu, ko nea ko ia, nane pehe Philo. Nā hanga e Mosese, me kau he pelu, me kau siu, o Uesite whakaako a Pythagoras. E Mosese. E Mosese. Mosese koe na ne tohi e puka ni mai puka. Se ne se exeutos levitiko no mi pa teita lonom. Pehe e Philo kau whanonom. Na e fu controversial pe na lahi e whawhikiki lahi. Pehe e Philo. Na e hanga e Mosese o Uesite ai ata mai o Pythagoras. Kau tangata ia ki mua mai I he centuriono ke nima. Tangata fika koko Pythagoras. Pe hanga rewa e Pythagoras o Uesite ai ata mai ai ngai Fakakaukau whakaako a Palato. Pea moni pe tanoa lahi pe a Palato ia ki a Pythagoras e nai pehe e Palato. Tohi I hono apiako koko e kete mina ne tohi he hua te matapao pehe. Mana o slave ki ai. Koko pene kake ke ako siomita, geometry, pe o te ke huu mai heni. Ai ke ilo, a siomita, pe te ke ako ke siomita, pe toki tari koe ke huu mai ki he kete ni koe fufua universitia. Aia, na sa ia au pito he koe umala ia na fufua I mai kau a Pythagoras ono fufua I. Aia na ne pele e koe subject mahu inga au pito. Mahu inga. Hange ko glave nai, koe kau ai siomita ia I he mala e whakaifika,
na e tokoni lahi no langa ha whainga whaunga whaare pe ko whainga piramita pe ko hafua ku whika I whakaasipa mei mo I sio mita. E pia mai ngāhi whika. Ka koe uhinga ia koe talanoa whailopa ne pe he mō wakai kia palato. Ko palato ene Uesite ia e Pythagoras he tala mai pe palato. Pea ko Pythagoras ia I he tui koe a whailona Uesite ia Moses. He ko Pythagoras se whakia koe tangata whika maari. He na toe hange pe o ku whau pe e ia mani kau stiu te ni o a koe mo whau e o tokateri ne pe hange unau me alu whakalotu pe hange a kulupu lotu. Ai tama koe ko Pythagoras. Okay. Alu ene me a he whakawhika, he whakafilosofia, mo whakalosika, he ta whaaki matau. Ta whaaki he ma, o kune te ai pia he nane ai e ia hange ia ha charismatic lita, hange hata ki lotu. O ku le, pe hange o kua e ne ngāhi mawhai, ngāhi power, mana, Pea mui, na pe he ia koe ki kulupu lotu pea Pythagoras ia. Ka koe lotu kalistiana. I kai koe tau tāno, matu koe kaukari. Oh, sorry. Kaukari ki fokilu se ane. Ai koe lotu pe ni a ana ki ai. Iyo na alu me. Ko tu pe ia e ia. Iyo koe tama e koe pe he koe na Uesite e Moses e. He na e toi. Na e toi ai pe ne umea na hange Fakakaukau whakalotu pea Pythagoras ia koe tama maari e ia koe ne ke he lai ana mo kau. Filosefa mo kau. Ka ko fie foki mai ki ai iyo. Ke whai e tāri koe I ho felave'i lusane. Iyo mooni au pito pena e Uesite. Ka koe hange koe anga foke tu e silaise mo anga mo ui e whahinga I tangata. O kui kai ke aha fo I ngā ue, pe ko hafo I Fakakaukau, pe ko hafo I ilo, e tupu re fonua hake. Aia koe tau talanoa e Fakakaukau o e cause and effect. E ia e maupe ngāhi mea, te nau whakatupu ai ngāhi mea, pe ia ha mea, te ne whakatupu. Pe whaahoko matalahi, ko ha mea e tolu whaanima, nau whakatupu ha mea e ta. Pea ku whoki re vai ke hange koe ilo mo poto, mo taukei, mo hafua. Na ia e o mea ki mua, na nau tupu mai, pena nau hanga o Uesite mai. Ai e hange pe koe lau he, the victor writes the history. Ai e ko dalmai koe nau power no nau turuna nau lava ko influence lahi ai a ko I Mamani. O au mai koe ka tau tolu. Ia pa koe, o au mai ka tau tolu, pa koe tuu foke he tai minilu sane maari e. Koe kuonga mai koe ni tau pehe, koe tau mai ene tolu o fulu tupu. Koe whakawhekiki lahi kou whai Mamani, koe whakawhekiki ai pehe koe ako Uesite, o ku ikai ke toe ia I hano fu mahu inga fefe. Pa koe pehe koe ako Uesite ia, ku osi hono ku o ngā onaia. Koe ako koe o ku fie mau ia ke whaikai wha mamawha, koe ako ke ngāhi ilo tuku fonua ai ngāhi fonua o ku ikai Uesite, non-Western cultures. Aia koe. Pa koe ngāhi lau maari e ki ai, koe lau e tangata koe ko Nomski, Chomsky. Noam Chomsky, ai filosefa ko ia ai linguistico ke mo ui Amerika ai nane pehe ko ose ilo ia he Uesite. Tau foki a toi kamata, he? Ia me pehe ia ko ilo ko o ku kei fo o ai ko ne whakare ai. Ko ilo ko kei fo o ia ko ilo ko mei he ngāhi non-Western culture. Ai ko I rohe a honi ko indigenous cultures, indigenous knowledge. Ka koe mea kou toi whai ai whakawheki ki luseane, koe whounga, koe methodology o whakatotolo, o toi whakawheki ki a Mamani. Pehe he ngāhi fonua, o au ke ka wako e pasifike a honi. Ai koe talanoa ia ki he mea koe epistemology na kulawe ki a nai, koe whounga ke tau ilo atu ai, ai taha tanak mo e taha oku ua. Ai koe mea koe ia, whakawheki ki he taimino pehe, koe whounga koe whakasainisi, scientific method, mo whaunga whakalosiki ai Uesite o ku whia mau ia ke ua toi ngāwe ake. Whia mau ia ke ngāwe ake whaahinga whaunga ia
ai anga epistemology mo anga ilo atu ai tangata Tonga, tangata Fiji, tangata Samoa, ai umatakari non-western. Pea ko te whehu e at koe ka nau tonu. Koe whai whawheki ki, ko te whehu e at koe ki ka hange koe ka wako Pasifiki o te pea. Koe hae whaunga ko ia ai ko ku tuku e losika, tuku e sainisi, tuku e filosofia, ai ange fo method ko o kumu talamai. Pe talamai rewa nau tol koe, talamai rewa e profesa konai helu themen. Pe mo ka wako koe Pasifiki, tamai nau tol, tamai e konai. Pako whaapapa ke tamai a koe fo method koe kakala. Pe ko ne whamatala rewa ke kakala ne talamai. Koe research method ai tō ngā o kupeheni. Alo e whewhine ki ngō e kakala i he pongi kei pōuri o whiri. Ai ngāhi matala a kau le leu ne whie mau, pea ne hau rewa mō ia. O ne hanga o tui ake e kahoa. Pea ne tui e kahoa ko ia namu ala kakala, pea whakaafofa. Pea ne alu rewa o whakakahoa ake hata. Pea ne tā mai rewa koe research methodology, research method. Pea o ku tupu e Fakakaukau ko ia he Pasifiki he kaua ko takaha ai ene research method. Koe research method, koe pōpāo, koe hā, koe kaiketoa he whainga mea. Ka koe o mea ka atoa koe alu se ane, koe anga koe kuwakai. Koe whakatūpe u Fakakaukau i loto pe i he method whakasainisi, whakafilosofia mo e whakalosika. Koe ke nau auna toki tua. Koe anga pe e Fakakaukau e ka wako koe ni, koe nau pe he koe u method, pa koe u whaunga fo ouen. Ka kono mai koe o tatala hake ko, o tauhanga o analaiso mo Vavanga i. Pea mo wakiri whekeri hakiri. Koe u Konga pe ia, koe u method whakamaman lahi. Pa koe u whakanga i au pe, koe whaunga whakatotolo ai ka Uesite o ku whaka-individualistic, whakatauta. Koe whaunga ai whakatotolo ai Pasifiki ai moana o ku whakatokola. Ka koe toi mea koe alu sane o ku ikai ko ha mea ia o ku whai ake talanoa i mea koe research. O koe ke talanoa ia pe ku whakatauta, pe ku whakatokola, pe ku whakatokoua, pe ku whakatokotolo. Koe mea koe research o ku whai aki a ene maa ai fo i method ko whai ake whakatotolo, whai he tauta, pe ku whai he tokoua, pe ku whai he tokotolo, pe ku whai he toko hongo furu ko stanoa i lahe o mea koe civilise Uesite i epistemology. Ka taimeni i ko usio koe ki ka wako e Pasifiki ko nau whaatalanoa pe he, i he uhinga pe ia o kui kai ke nau hanga maa kupusi mo mahinoi, ai uwhai totolo lahi ko whai ki he ontology mo epistemology, o kune hanga pe ia tari katoa ai uwhehui ko ia. Mahala koe anga pe e tau hanga koe o mai u Fakakaukau ko ia, o adaptia ke e tau mea whakatonga pe koe mea Pasifiki. Mea whakahamoa pe koe ha, mahala koe adaptation pe. Kona o mai pe u Fakakaukau ko ia, o fit in, ko hinga ke comfort ai toko taha me India pe ko Tonga, pe ko Fiji, pe ko Feia. Mahala koe ke hana kovi ono mea koe ia, ai adapt maha fo i mea, even though koe fo i koa, pe koe foundation e koe filosofia mo logic mo maths mo ontology mo epistemology. Ia koe mea koe o fie mao ia, he ko hau fo kia lusane, koe ne hau koe talanoa, o svai u whakatotoro ia, pea ko profesa Futahelu, mo ne whai ako, mo ka Sydney Realism o e fo i school koe ni e Uesite. O svai e nau ngau e lahi, ka koe ko ngata pia na tō, mo kau filosefa lahi ki mua mo kau sense. O svai ngā au e alusiane ki fo i Fakakaukau kou pehe, ko sio koe ki ha fo i palo parema, pe ko ha fo i kaweinga whakatotoro, pe ko e tau pehe ko e temo kālati. Ko mea koe ku talanoa i koe filosofia lo sika ku mahino. O ku ikai ke kehe ai ilo mai ai India, mo ilo mai ai Fiji, mo ilo atu ai Tonga, mo ilo mai ai Paalangi, mo Siamane.
kia fo I mo oni o hamea. Ko knowledge ia ko epistemology ia, ko o ku tatau pe tau ilo he taimi kou tau ilo ai ko e taha tānaki mo e taha o ku tatau ia ki heua. Ai ko uhinga ko taimi kou ku true ai ha fo I statement pe ko fo I setes. He kai ke toi hao e India e tala mai ko e taha tānaki mo e taha e tatau ia ki he ono. Ko ne true ko e ha fo I proposition, statement ia te ia. Ko li ko peni e tō. E fusi e kalavi te kila. He kai toi riha penia pa te ia alua ki olunga. Ko ngahi moni, ko taimi kou I tae tangata, o kuririu o ne whai ngahi tōnga. Ko foi mo onia. He kai ke pehe ke I tae tangata ia pia fia. Aia ko ngahi mo oni ko ia I ai. Ko tau ilo ko ki ai, o ko ke makatu unga ia I tau ke whakai matakari. Ko taimi a ko ku hawa. Ka koe whaka mea ia palapare mai e ka waka e Pasifiki. Koe pehe, o koe mea ia koe sio whaka moana, koe mea koe sio whaka tonga ki he mo oni. O kai ke tui koe ki ai? O koe ke tui ki ai, he koe mo oni, o kui ai pe ia, he taimi o ku hoka ai, koe ke o kai ke sio koe ia, koe sio ai tonga, e ke hea mo sio, ai sia mane ke a fo I mea? O ku ke hea luseane o whakatatau I he tawhaake taha ke hono pui pui tua. O koe ke hea ai sio ai tonga, ke culture. Ki hanga fonua oku iyo ke mea koe ko uhinga o ko aia ko koe hao koe ke taimi ko apau tau pehe koe whepaki hangahi haa e tolu o I kai te nau whia maari ha mea te nau ke se ke foi mooni koe conflict of interest pe koe foi political chaos koe foi mooni koe ia he kai toi ke he sio ai tō ngā mea moe haa moa, moe fisi. He kone whepaki pe ha fo I haa o I kai lava o solova tatau pe koha fo I laine, pe koha fo I whaamiri Mamani. Regardless, pe koha whewhi tū ko ia, ko pau ke nau ke, koe fo I moonia. Aia koe ke mahu I ngā ia, pe koe tō ngā, pe koe haa moa. Aia koe ngahi mooni mea ia, o kou tānoa luseane, o I kai koe anga e tau sio ke whakauhinga I tau mo I whaaha mo tau culture mo mea I kai. Ko sio he taimi kou tau talanoa he epistemology I he tau whakatotolo atu ke tau ilo. Hanea. O ke whatonga. O te keke o fu understand ho uhinga koe a siwa. He ko pehe ke aia koe tau tānau koe ke kawako Pasifiki. O ku nau pehe, o ku kehe e nau sio ki hamea, pe ku nau ngau ake ai ufonga kehe ke nau sio ki hamea, whakatotolo ki hamea. Iyo, hange koe mea koe nau lau koe ai methodology koe kakala. Iyo. Koe pō pāo. Ai unau pehe nau tōle koe fo I whaunga koe ia, o ku kehe ia, ai anga sio ai tangata Pasifiki ia, kehe ia ai hawhainga mea. Ke hea mehe pālangi. Iyo. Peke tala mai foki o depends I he ono environment, mo ne culture, I he anga fotunga koe I ne Fakakaukau mo ne sio. Is that what you said? Iyo, tupunga ia he o mea ko ia. Pe o pako ku poini, o ku malawa pe ia ke kehe e te sio ko hinga ko te tupu hake I tonga. Iyo. O ku malawa pe ke kehe te sio ko te tupu hake I siapani. Ka koe ku poini a kuia he talanoa he epistemology, he knowledge. Osi solova foi parapare mai ko ia he historia he Uesite tānoa epistemology. Ko o mea ia ko ia I he taimi ko o thinking, o natula o thinking ke tau ilo atu, o koe ke hane whekau ake ana ia mo e taimi ko ke tau tala I ha mo oni o hamea. He koe taimi ko tau whengai ke tau ilo, te tau hanga o ta ofi a e tau fie mau, ta ofi e tau tui whakalotu, ta ofi e tau cultural background, kai wheinga I he foi logical, scientific, mo philosophical methods, ke tau hanga peo ngāwe aki ki nau tolu, ke nau hanga toko nia ki tau tolu, I kai ke kawai o mea koe, koe foi process koe au whainga tā. Ke tau ilo e atu pe. O ko lava foi process koe a hoko, do you think? Koe mea ia koe luseane na tupu mai ai filosofia mo losiki o lava. Ia nau tolu ia. Ko lava o koe koe kia tāna koe kau Pasifiki. O koe pehe o lava, o ma lava ke te hanga o
li aki hoto pui tua. Ia. Absolutely, li aki hoto pui tua. Ka te whai hau pe ko tangata ako o whai e te mea. Ia, lawarerea. Lawarerea taim ko ku tonu ai ke te ngāo e aki ai o method. O koe ke whai ngofua, koe ka kaia, koe ke nau lava. Pea ku asi pe ia i he nau ngāhi whakaukau whaako. Pa ku asi pe ia he marai ako. O kia hano kovi? Ai mea ko ia, o kia hano... Is there a negative impact i he ako, i he ngau e lava he hanga a pui tua e hata? Pui tua mo e tau io. O influence hata i he... Io. So he koe, o kui ai hono kovi Luciane, he tene hanga ue sia ai for in knowledge, mo for in mo oni ko tau kumi ki ai. Mo purity e foi mea ko ia. Mana tui koe knowledge iau whe mau ke hao ai tau whenga ki tau ilo, pe koe hako ai mea hoko ai e foi mea. Koe upui tua, o kulahi api koe ati kolo Maria futa ne talanoa ki ai he thinking, ana hanga he kau filosefa lahi o ave futa ne lea ake ne ati kolo koia. Ai ne ati kolo he thinking. Pa koe talanoa futa ki he fo i mea koe ni, ai ni koe talanoa ki ai. Ai koe ne talanoa ki he malawa koe ngāhi hanga e tau perception, whakasaikologisia, koe talo ake te tupu na te Uesiriana, pe koe te mātuana na tala mai ke pehe mo pehe, o ku hanga e he ku tui whakalot Uesiriana, o tatake mo, i whakaho whakatoa mea koe ia, ko tupake pore anga whakatoi, o ku iahana uho eiki, pe koe u values koe ia, o e wha i ka wiko la, whakaho whakatoa. Koe taimi kou tau hao ai ke uwhenga ke u ilo i hamea. Koe fui talanoa ke heia. Koe that's philosophy, that's science. Koe talanoa koe afuta. Iyo. E lava ke te tukuange katoa ia. Iyo. Kua pau ke te tuku, ko kita pe koe fui mea whaata mai te ngā ue ki ai. Ka te hanga toa mai ai ngā hi fo i whaunga, ke to i erito. Pea moe fuo. O mea koe thinking i he whakafilosofia, whakasainis, whakalosika ke tau ilo. O koe ke pehelo se ane tae aonga e o mea ko. I kai, koe ke nau tae aonga he ku te lava kita whai te whai whatongia ke no pere, ke whai whekau. It's who you, part of who you are. Io, nengo koe ke te taimeni o ku te whai, koe ngahena e o hake pehe i kita o to te ongo mātua o to hatakai. Na e hao koe tauhiki heo eiki, pe koe tauhiki whai whekau, pe koe hapaku, te tau taina pe kita ke te hanga whawhehu ia, o mea koe ia, o koe mea ia, i hanga mo ui tangata, he kono ata mai koe mea au Fakakaukau mo whawhehu ia, koe. Ka koe ka ne hao koe ke he koku talanoa aku ia ke oa te tau wheto o ake mea koe ia, mo e tau whenga ke ilo i hafo i mea i he whakatotolo, koe foi pulu ke he. Ai koe mea ea na uakai au ki ai. Ai koe mea ia oku ke he kai ke mo agree mo te o me kawako lahi, me Pasifiki. Ia, koe ke peke mautatau oku... Pakusai pe ia. O koe ke whi mau ki te tatau katoa. Hange pe koe kau. Koe ke whi mau e ke mautatau. Oku ia u Fakakaukau ke pakusai katoa pe ia. Ko ki te ako te atoa ko ke te kumi. Pea te whi kumi ke mea ko oku te pehe koe uku totonu. Ia, he koe ku wakai whoka aku ia, koe mea lahi ko wakai ake ka wako e Pasifiki, koe mea lahi ko ai whi toke ke koe ni. Koe uhinga he koe umala e ko una wako ai o whakangatangata pe ia ki he mei koe umala e ako whakai culture, pea moe tuke hange historia, pea moe umala e ako humanities, ka oku i kai ke lahi, me toko si au pito haka wako Pasifiki ia na wako i e filosofi. Iai ka wako sainis, e mandui koe ka wako sainis i pe ia te gnau tolu, ka kaike na wako filosofi, oku kehe ia mo kautama na wako filosofi i e lo sika, pea koe sainisi oku i loto, koe umala e ako katoa ko na ngahi te Fakakaukau oku i loto e filosofi. Pa koe rewa e lau koe tangata palofesa koe, kau palofesa la, e kau filosefa la, ai ene kau ai e whai ako koe professor Futailua, Professor John Anderson, koe ne pehe e John Anderson. Ka pauna ke ako, pa ke ako sainisi pe, pa ke ako pehe umala ngā ue, ka ke ako koe filosofi, pe e tōno noho thinking,
Pehe i kai ke tonu ho thinking, i he ume alahi ho whenga ke whakamatala i hafo i ilo ki a mea. E kune pehe ia koe makatuunga koe tene hanga o hapai mo puke, mo whakatonu tonu e te sio koe filosofia mo lo. Sika pau tau hanga reo tatoe lo aulu se ane, o tānaki ki ati ki ai ai Fakakaukau o e Vavanga whakaetonga. Sio tau lava tānaki ki ai. Kai oa te tau hanga o pehe tae aonga ai. Tae aonga e u whaunga, tae aonga e u iloia e u kautaa ke he. Tau ai peha tau tolu. O kui ke tāri he lo au e mea koe ahe koe. Wakai lo au kau whakapupu. O ku to o mai he lo au e anga ilo mo e anga e whaunga ai kau a lao su mo confuses. O ku to o mai ai kau kariki. O ku tau sio ki he tau Vavanga whatonga. Pa tau hanga o whaifia ki nau tolu maha anau tolu lelei. I he mea koe whainga ke tau ilo. He koe fwoi lau maharia e a ko. O koe te ane fwoi mea ke he anau whai. Eo. Koe lau maharia e a ko. Koe tau nofo ki he whiwhiri, ki he whekeri, ki he whakaloloto, kumihakiri, ki he ilo. Ko te kumea ke he te alu ki ta whae te ngā ue ke te mo uiai, mo te pisinisi, mo te ha, mo te ha. Koe ke ka uia talanoa ako. Koe mea koe ia e koe aonga o ia ko kou tānoa tau he ako. I he fwoi nofo be he fwoi tō onga mo ui koe kumi ki he ilo. Aia koe io kuke osi. Kataki. Na pea wa ki te hoka to tānoa. Aia koe uhinga ia koe e siua. Na mou whukotu ai koe ai lo au pea mou pehe. Ko pau koe huma e tamsi mo ta ahine ako lo au. Ko pau ke ne ako ai filosofia mo lo sika. Koe uhinga ia pe koe hao no uhinga. Maha koe fwoi whihu ia. Koe hao no uhinga mea o fie mawai e lo au. Ke huma ha tamsi mo ha whiwhine lo au. Ako. Ko pau ke ne ako e ongo fwoi mea koe ia. Ia, aia koe filosofia, mo lo sikape koe filosofia, kui loto lo sikape a mo thinking, ai koe fwoi mea au tolu. Ai koe mea koe ia, koe tāria lusiane, koe uhinga, hange koe filosofia ai lo au, he koe mea pea ku tui lo au e lava e tangata au Fakakaukau. Fakakaukau he uhinga koe ni o thinking ki he ilo. O koe koe talanoa Fakakaukau e lo au, i o tok whikaua mai ke te lao Fakakaukau i e te ngāue, ai ke sa e ha, Fakakaukau hono uhinga whakaluku fua, hono geno. O ku hinga inge fo i Fakakaukau i he uhinga whaasi i ange peko no neru sense, o ku nofo pe ia i he whakamasi la i mo whakatupure kina lava tangata ke kumi ke ne ilo le le i hawhahinga mea. Ai koe uhinga ai alu seane, pia tānaka lewa ki ai re soni koe culture, koe tongan culture, pia moe technology, koe umala e compulsory, ko pau ke a ko ia, pau ke to o ia, e he tahako ko tope ku humai ke loa. Ma tui e luseane, koe no foi alo au, o ku toki whika ua mai, e lava ke poto e tangata e Fakakaukau i he langa hano whare, me o ku kau mo ia i he e tau filosofia. Ka koe lo au ia, koe nofo i he malava e tangata ke ne Fakakaukau i o ilo i ia i umea. Pea ke ne ilo to tonu atu hono ulunganga. Pea pehere e lo au te lava rewa o Fakakaukau le lei i he fo i hala fononga puka fo i process ko ia. Pea te lava rewa whikaua o whakaaonga ia ki haa te whahinga ngāue. I he tau sio koe ke hao koe ai ako me he Uesite, Koe halewa o Fakakaukau mo sio ke tau poto mo tau kau filosefa a tau tōritonga i he kōhiri. Hange koe kau lo au, mo nau ngāhi ilo. Ia koe tau kau o hange pia, koe tau whaapapa i koe a Confucius pe mo rao suungo mea. I sainisi. Hange koe ni ku tau hanga to o mai se ke mahau inga ka tau tō, koe tau kau lo au, koe tau kau filosefa ia. Aia na iai ngahi malai na nau whatotolo ki ai, kana nau kei whaita tau pe mo rao su mo Confucius mo Soresta mo hai fua kau filosefa koe. Iyo. Ka ku mahu inga ia he ku hanga helo au, hange pe kau tānoa, tau hanga to o mai na u Fakakaukau, koe tokai maananga, koe u Fakakaukau ia kau, koe tufunga fonua, koe lo au,
Pe mo hawanga he Fakakaukau le leina na hanga fatua ke fonua he kaulo au o tufungai o tauhanga o ngawe akia. Ke tokoni, ke whakamama e tau ilo mo tau ngawe aki, ke tau ilo atu ai. O ilo i lelei i he tau whatotolo ki he o mea he fonua mo e haa mo e whaunga, pia mo e kaulo au i he tau whatotolo ka tau tono. Iyo. Aia mahalo koe o to iai hato e whakamatala ke uhinga koe uhinga u tau to'o ai ai ako me he Uesite. Hange koe lau koe a Noam Chomsky. Si o whoki o ton ke tau te whoki. Tau te whoki o mai indigenous learning mo e. Ai koe uhinga koe a Noam Chomsky. Hange koe talanoa koe kau Pacific Scholars. academic scholars. Tatau e nau Fakakaukau me Fakakaukau a Noam Chomsky. O ku tatau he Konga taha ai pe he koe whamahu i ngā e ilo ai ngāhi indigenous, ai ngāhi fonua tai Uesite. Ko ia bea ku uhinga ke ai a Noam Chomsky, koe ngāhi ilo tuku fonua mahu inga ke tau aluki ai, ka tau ngāwe aki. Ka koe whaunga, koe methods. Neke ke ahano we ia e Noam Chomsky. He koe u whaunga whaka Uesite ai u methods ko ia. Luciane koe mea ofa ia, koe tāpuaki ia, ko whanau i mai he atamai o tangata ke civilise a Mamani. Au pito. Au pito. Aia, maare he kai ke tui ki ai hani hia pa kai ke nau tāria nau tō. Ka koe ihe mala e oe a ko. Koe oku lau ia, koe foi contribution, koe foi tuku lau mea mahu inga ki he civilise. E koe sio E nā ne hanga ia o awangi a tamai e tangata, pe ne awangi ngahi mea lalahi ke tupu he civilise, na te kai pe ke tupu ia ki mua. Oku sio koe he anga koe talanoa e tangata koe ni, ki he tau sio koe ke indigenous knowledge, Oku lele tai mina Mamani he nau sio ke u whaitoo, mo medicines, mo ilo whaka health koe ai indigenous knowledge au whonohan ko siaina. Tau te whoken tau tori ke tau toe o sio ke he u ilo mo tua koe kau siaina. U ilo mo tua koe e hahake loto. A India, he? Tau te whoki tau toe he tai mini, koe tau o mea he fu sentu le fia. O ngau ake ilo ai Uesite, koe ni koe tau te whoki tau tori ke medicine ai o indigenous knowledges. Maone a bito elu sane koe fo i whakawhikiki lahi e taha e malai ako. Koe pehe, koe u ilo koe, o ku tāwange momooni ange ia i he u ilo koe. Pea koe foi vai anga ia, kata. Vai anga ia o Uesite i talanoa ilo. Aia koe ai hana ngai vai anga mana maloinga. Pea ku whai ai whakawhikiki lahi ia, hange koe ngahi ilo kono koe tānoa ki ai. Ilo a kau siaina, ilo a kau tonga, ilo a kau. Koe talanoa ai koe Uesite na te koe u ilo koe ia e o mai ia ke toe sivi. He koe u ilo e nei kai ke fau mai ia i he whakasainisi, whakalosika, whakafilosofia. Koe o mahino ka koe, Pea ku whai ai ke lahi ai malai ako, Aia koe tui koe mea ialu sane te ta hoko ki ai. Koe talanoa ai, i e tau Polokalama hoko, peka pau e lava mai ki ai, ki tau hoko ni mo palau whesena whotuaka. Koe tau talanoa ai ko whē ilo oku tau mo mooni, ko whē ilo oku i kai tau mo mooni. He koe fo i whakawhikiki whakawesite, koe ilo katape he non-Western civilization cultures. E o mai ke toe siri a ke lo sika mo filosofia mo sainisi ke toki lava ke a whangatuku pe ku tāu pe ku moni. Ke sio ki ai te taalu ki ai e Polokalama. He koe taha whakoe ko matui ho whakawhikiki mo i kau ako ko he ANU he ilo whaka indigenous koe a au versus he ilo koe he taimini. A ilo koe me Uesite. Pe nā ke whakawhikiki maupe, koe ilo ni na ilo he mātua ki mua. Pai kai ke mo talama e motoria, o kai ke tonu e ku ilo koe ni. He koe mea ia te taha u ki ai he ku maari, e nau se tāno alahi ki ai
palofesa futahelo. Ia. Pea ia talanoa lahi kehe ngā aue a palofesa Augustino Mahina a hufanga he lotu mo ako. Pea mo kau a tenis lahi i he nofo i he fo i fehu i ko ia te ka alu ki ai. Ko fe ilo oku ilo, mo fe ilo oku i kai ilo. Pakaha on uhinga me o ai ke whakawhepaki i ilo koe he ilo koe. Why can't we have it all? Kai ke. Iyo. Koe aren ki ko ose tau taimi, ke Polokalama i he hoata whiawhi koe ni. Malo opito mo me mai ke Polokalama, e toi hoko ati he wike kaha ue Polokalama koe ni, ai loa mo Mamani, pea tau look for ki ai, o wapeke mo ma o hae whiawhi lelei, mo ha weekend lelei, o walahi atu. O walahi atu malo mo mea mai.